Ekitabo kya Nabbi Isaaya essula ya 39. Hezekiya okwoleka entumwa za Babuloni obutungi bwe. Omu biro ebyo Merodaki Baladani mwene Baladani omugabe wa Babuloni akatuma ahari Hezekiya entumwa zamutwalira ebbaruha n'ekicuncu ahabw'okuba akabahuriire ngu arwire. Hezekiya yazakiira n'okushemererwa yazoreka enju ye yoona omwabiika ebintu bye by'obuguzi bwingi, efeeza, ezaabu, emigaju, amajuta g'obuguzi bwingi, naho abiika ebyokurwanisa bye n'ebyashangirwe omu mabiikiro ge byona. Tihariho kintu na kimwe omu nju ye nari omu bugabe bwe bwona ekyatarazorekire. Bwanyuma Nabbi Isaaya yija aha mugabe Hezekiya yamugira ati, abashaija abo bagambire ki? Kandi baizire owaabwe nibaruga hi? Hezekiya yagira ati, barugire omu nsi ya hare Babuloni. Onu ati, barebire ki omwawe? Hezekiya yagarukamu ati, byona ebiri omwangye babirebire, tihariho kintu kyona omu mabiikiro gangye kintaborekire. Isaaya yagira Hezekiya ati, mbwenu hurira ekigambo kya Mukama ow'amahe. Reeba, obunaku buryahika, ebintu by'omu nju yawe byona n'ebi bashwenkuru babiikire kuhisya hati bitwarwe Babuloni. Harekye kugira ekyasigaraho, nikwo Mukama arikugira. Kandi bamwe ahari batabani bawe ab'oruboye zaariire baryatwarwa bahinduke abakonwa omu kikaari ky'omugabe wa Babuloni. Bwanyuma Hezekiya yagira Isaaya ati, ekigambo kya Mukama eki wagamba ni kirungi. Ahakuba Hezekiya ogwo akagira ati, niho harikwija kubaho obusinge n'obuhoro omu biro byangye.